non nilitum gitu ladak dipu Lamding Road 4 kilo Baliram Terang arong along situ lo labang so non dak High Court order ating pen eviction drive tame authority hin pen tame labang so long pada pom lo lapen kadto kabe total 35 houses do busipu labang so long ke pangrepon sejak tu mang ke hormu kasirim ponton tek thiatum setame labang so long kana hok do na penang do lo lapen non angko lapu anatus lipu setame non si nambom lang labang so eviction jipan lapen labang so along le along mangke latum illegally pen sikido puwa jok sila bangso along le pen chi ponang koklo mate alang litum kido ahem stame labang so pahenu ponang koklo lapen labang so along leke ilitum kirit nulong teng bulutang te judicial atum along le pusipu lasi kado kabe labang so along le adang ke 35 bikas dopu lapen labang so along kado kabe 35 houses do pusipu labang so kepang repon asinon labang so asai tame ington digela lapen tu halap anta doig lang lapen nilitum office tame ajanglo mangge tang pon laplo asinon ala police sai khitum ta labang solong penang ando kado kabe bas hum photrok ne doji latoman ke ban lapen kiceng walong ke labang solong hurisai putame nilitum pen biota redulong tame nona bangke labang solong situation bangke mane mane misen lason sido lasi non alang litum tame non puta labang so eviction drive apa ke patupon ikom lah. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.